tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri, aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Kubindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 kazi muri Prime Health Infinity. Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, twongere tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Turabasuje cyane, tubahaye ikaze n'ubundi nk'ibisanzwe muri amakuru yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo ku cyumweru. Twaba turi ku itariki 11 z'ukwezi kwa 9 turi mu mwaka wa 2025, turi ku munsi wo ku cyumweru. Umwanya nk'uyu rero iyo tuje muri studio nk'uko maze kwimenyera, tuzanye inkuru zidasanzwe, inkuru zigezweho ndetse nk'uko maze kwimenyera tukaba turi itsinda rigari aho tuba turi kumwe na mugenzi wanjye Vincent, tugenda tubagezaho amakuru agezweho. Ibintu bikomeje kuzamba, ibintu bikomeje kuba bibi cyane. M23 irasabwa kwitondera babasirikare ibihumbi birenga 7 bimaze iminsi bipasinze. Impamvu nimo ndagenda mbivuga nuko mu by'ukuri Kinshasa yatangiye gutekereza ko ishobora kuza gukorera muri abo basirikare. Abo basirikare ikaba yagira ikintu bakoresha mu rwego rwo guhangana n'uyu mutwe wa M23. Kugeza ubu ejo ngira ngo mwumvishe ijambo ryatangajwe na Njike Kayiko Guillaume, ni Sylvain Kenge niwe muvugizi w'igisirikare cya FARDC ku rwego rw'igihugu. Ejo ne watangaje amagambo akomeye cyane Bomusa, aho yavuze ko ishimwe ryabo cyangwa se ibihembo byabo birahari, birabategereje, ariko iminwa y'imbunda zabo bayerekeze ku mwanzi bamurase. Ubu tuvugana aba basirikare bagiye boherezwa mu bice bigiye bitandukanye, ndetse ndagira ngo nkwibutse ko basezeranyije General Sultan Makenga ko hari icyo bagomba gukora, ariko icyo bagomba gukora cyo natangiye kukibura, natangiye kubura icyo bashobora kuza gukora mu gihe icyo ari cyo cyose. Rwose abasirikare turabizi, abasirikare ba Kongo iyo bigeze ku mafaranga baba bandi M23 rero M23 rero irasabwa kwitondera cyane aba basirikare mu by'ukuri bapasinze. Ubwo nayo ntekereza ko bazi uko ibintu bagomba kubikora kugira ngo mu by'ukuri barebe ko bitabyara ibibazo. Hanyuma ndabona twirwanaho yasoye itangazo ry'intambara cyangwa se iri tangazo ryaho yagabweho ibitero. Icyo bisobanuye nuko ku munsi w'ejo bigaragare ko rwose ibitero byari bimeze nabi cyane. Iri tangazo turaje turigarukeho. Ndabona ari tangazo n'ubundi ryasinwe n'umuvugizi wa twirwanaho ni Kamasa Ndakize, ngo ni welcome, akaba ari coordinateur wa uyu mutwe. Nkuko rero amakuru abivuga cyangwa se nkuko iri tangazo ryanditse rikaba rigaragaza ibice byagabwemo ibitero ku munsi w'ejo, tukaba turi buze kugenda tubigarukaho. Hanyuma ariko ku rundi ruhande reka tubanze tugaruke kuri Guverineri Bahati Musanga Erasto,
murabizi ko yagombaga gukorera inama ahantu bita muri za Mpati, ndetse FARDC ndetse nabo bafatikanye bagerageza guhagarika cyangwa se kuburizamo iyo nama yagombaga kubera za Mpati, aho bagabye ibitero bakoresheje indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa Sukhoi ndetse yewe na drone zo nyine arizo zitaragira abapilote. Bagaba ibitero mu bice bihakikije, twabonye ko hari mu gice cya Nyibibwe, Nyange na Kitso, bagaba ibitero kugira ngo nyine mu by'ukuri inama itaba. Amakuru dufite rero yuzuye atariho ivumbi, iyi nama yarabaye, nubwo wenda itabaye ngo ayitabire cyangwa se ariwe uyikoresha. Amakuru aravuga ko yatumye delegation abariyo ijya gukoresha inama hano za Mpati, hanyuma rero Musanga Elasto ku munsi w'ejo akaba yarakoresheje inama ahantu bita za Kirumba, ni za Kirumbu, ahantu bita za Kirumbu niho yakoresheje inama ku munsi w'ejo. Bahati Musanga Elasto, guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, ndetse abaturage ba Kirumbu bakaba bishimiye rwose kubona guverineri, ndetse we banishimira ibiganiro bagiranye, kuko mu by'ukuri hari ibyagiye abasezeranya bagomba rwose bategereje kubona bijya mu nzira yabyo cyangwa se babishyira mu bikorwa. Abaturage ba Kicanga rero barishimiye kuko kuva yahagera hari byinshi byahindutse bigendanye cyane cyane n'umutekano ndetse n'ibindi bigendanye n'iterambere, nk'uko amakuru agenda atugeraho. Twihute cyane tuve hano muri Kivu y'Amajyaruguru, ntago turi buze kuvuga byinshi, birumvikana, reka ahubwo duhite twerekeza n'ubundi muri Sud Kivu. Amakuru atari meza ku baturage b'Abanyamurenge nuko mu by'ukuri bakomeje kugenda bakorerwa ihohoterwa hano, cyane cyane none ihohoterwa ryabo rikaba ryatangiye kugenda riba cyane cyane hano muri uyu mujyi wa Uvira, aho amakuru avuga ko ubu tuvugana hano muri uyu mujyi wa Uvira ku munsi w'ejo habyutse ikintu bita umusako, bari gusaka icyitwa couvre-feu. Abanyamurenge rero benshi bagenda babafata babita abatasi cyangwa se maneko za M23 ndetse na Twirwaneho. Abanyamurenge rero benshi bakaba barafashwe, hari nabo nagiye mbona amazina yabo harimo ngo niba ari barugabo bagenda babatabariza bavuga ko ngo bafunzwe, bafashwe, barafungwa, ndetse abenshi akaba batangiye kugenda baburirwa irengero. Nk'uko amakuru arimo kugenda atugeraho, ibintu bikaba bimeze nabi cyane hano muri Sud Kivu. Hanyuma ariko ku rundi ruhande, ubwo ibigendanye n'imirwano byo hano muri Uvira, reka mbigaruko ndi na mugenzi wanjye Vincent. Gusa ariko ikindi mugomba kuba mwamenya nuko no muri Mwenga ku munsi w'ejo urugamba rwabaye, urugamba imirwano yabaye imirwano, aho rero noneho Wazalendo yasubiranyemo na FARDC. Iyi Wazalendo rero ikaba yarasabye guverinoma cyangwa se Kinshasa ko yaharekura umusirikare wa FARDC cyangwa se umusirikare mukuru uyoboye komanda w'urugamba, uyoboye ingabo hano muri Uvira, hano muri Mwenga, bakaba bamushinja rero rwose ko ngo yari afatikanya na Justin Bitakwira kurya n'amafaranga ya Wazalendo, ndetse n'ibindi byinshi cyane birimo kuba atumvikana cyangwa se ashobora kuba ngo yatanga aka gace. Bakavuga rero ko Kinshasa igomba gukora ibishoboka byose ikamuhindura, naho ubundi bitari ibyo ntabwo ngo biri buze kugenda byoroha. Reka mbere yuko wenda tujya muri iyo nkuru, reka tubanze twakire mugenzi wacu Vincent, tubanze tugaruke twirebere hano muri za Uvira cyangwa se muri za Minembwe, turebe iri tangazo ryasohowe na Twirwaneho, turebe rero uko byaba kose, tumenye ibice byabereyemo cyangwa se byabayemo urugamba. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza. Urakomeye? Ndashima rurema. Byose mwifurije igitondo cyiza ndetse n'icyumweru cyiza. Twese. Vincent, ndagira rero ngo n'ubundi amakuru yacu tuyahere muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turebe iri tangazo mbona ryasohowe na Twirwaneho, kuko n'umuvugizi wa Twirwaneho Kamasa Ndakize niwe wasohoye iri tangazo avuga ibice byaberemo imirwano. Ndagira ngo iri tangazo ryo duheraho ritwinjize neza neza mu bigendanye n'urugamba nk'uko bigaragara. Nibyo ni itangazo ryasohowe n'umutwe wa Twirwaneho rigaragaza ibice uruhande rwa leta nyine rwabagabye ibitero. Yego. Akaba ari itangazo ryasinywe na Ndeke Kamasa, Ndakuza Eric, akaba ari umuhuzabikorwa
batwirwaneho nkaba rero narinyuramo muri make. Yes, rinyuremo ugenda unasobanura kugira ngo tumanukire rimwe tujye no mu yandi makuru kuko urabona ko dufite amakuru menshi cyane. Ni itangazo ryagenewe abanyamakuru nimero 003 ryo kuwa 20 z'ukwezi kwa 9 2025. Riragira riti rero impuruza impuruza ku bitero byagabwe ku baturage b'abanyamurenge mu bice bya Minembwe tetwa Rwatwizi muri Sud Kivu. Baragira bati ishyaka MDP twirwaneho iratanga impuruza ku miryango y'imbere mu gihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga bikomeje kugabwa byateguwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa byibasira abaturage mu bice bya Minembwe mu midugudu itandukanye. Baragira bati ibi bitero rero byibasiye ibice byinshi cyane cyane ku masaha agiye yegeranye. Irabona ati ibyo bitero byari bifite umugambi ugaragara wo kwirukana abaturage b'abanyamurenge bakiri mwabira bice bya Minembwe cyane cyane bakora ibitero bigamije kugira ngo bibakure muri ibyo bice cyangwa bagabe ibitero mu bindi bice byose barimo bakoresheje uburyo bwo kurasa imidugudu yose batuyemo. Bivuze ngo ibitero barasaga mu midugudu none ntabyo kwaho bararasa ku birindiro byatwirwano byonyine. Rega n'ubundi ntabwo nubwo twirwano yandika ibingibi imidugudu batuyemo ni naho bafite ibirindiro. Kuko bavuga ko ari twirwane wumvise nuko izina rivuga bavuga yuko bo icyo bakora ari ukurinda abaturage ari ukwirwanaho. Ntabwo rero bavuga ngo babifite kure yaho abaturage batuye. Niba ibirindiro biri mu birometero mu kilometero kimwe cyangwa muri metero 500 n'isisiro z'abaturage n'urwitwazo rwo kuba gusanga barashe mu baturage nuko nabo begereye abaturage aho batuye. Kuko ntabwo twirwanaho ubundi urebye uko yashinzwe n'uko ivuga ntabwo ari igisirikare kiba mu nkambi, ni igisirikare kibana n'abaturage. Baragira bati amakuru bafite kandi baboneye ibimenyetso ati nuko ingabo za FARDC ziyobowe n'uwo bita Colonel Bahati ku izina rya Zewindi aba aho bita Rwitsankuku ati ayoboye ingabo za Uvira zari ziri muri Uvira ati bazanye n'ibikoresho bitandukanye batangira kubikwiza mu Wazarendo. Ati batangiye kubira mu Wazarendo noneho nibwo bateguye ibitero mu midugudu y'abanyamurenge iri za Minembwe. Ati kimwe nanone ingabo z'abarundi ziri aho bita Muramija. Ati zaravuye zerekeza aho bita Kipupu. Ati zirakomeza zifatanya na Wazarendo iyobowe n'uwo bita Boringo. Ati bagaba ibitero mwa bino bice bya Mikenshe ndetse n'inkengero zaho. Ati batayo y'abarundi igizwe n'abasirikare 400 ati yoherezwa bita Bihogohogo. Ati iyobowe n'uwo bita Komanda Pascal. Ati bafashijwe n'uwo bita Nkurunziza Karaveri. Ati bafite ibirindiro aho bita Biraro Mbiri. Za Biraro Mbiri. Ati nateye igitero Mikenke muri za Minembwe. Ibyo ni byabaye ejo byose. Ati batayo y'Abazarendo. Ati yobowe n'uwo bita Ngoma Nzito. Ati yagabye igitero mu mudugudu w'abanyamurenge uri aho bita Irumba mu majyepfo ya Minembwe. Ati batayo igizwe n'abasirikare 1500 muri FDLR. Ati banyuze ku mupaka w'u Burundi. Ati barakomeza bashyira icyicaro cyaho bita Kicura naho bita Mukera.
ati kugira ngo bategure ibitero byo kugaba aho bita Rugezi no gutera abanyamurenge benshi. Yego. Ati ibyo bitero byagiye bitegurwa mu mugambi wo kugira ngo bamareho abanyamurenge kandi bakure mu byabo. Ati cyane cyane nyine abari hano muri Sud Kivu, ati birakomeza kandi byivangwamo n'ingabo z'abarundi zagiye zikomeza ziza mu bihe bitandukanye mwa bino bice. Ati bakaba babona rero ingabo z'abarundi FDL ndetse n'indi mitwe ifatanya na leta irakomeza gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bisura ya jenoside. Ati ibyo byose bikaba bigize ibikorwa by'ubushotoranyi nk'uko byanditse. Bigize ibyaha byibasiye inyokomuntu. Ati bikaba bigize ibyaha byo guhohotera uburenganzira bwa muntu ndetse n'uburenganzira buteganywa mu mategeko mpuzamahanga. Yego. Baravuga ati batanze itangazo mu kumenyesha imiryango y'akarere. Yego. Imiryango mpuzamahanga kugira ngo ifate ibyemezo bikwiye mu buryo bwihutirwa kugira ngo uku kugirirwa nabi ndetse bikorwa n'ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za Kongo n'imitwe byitwaje intwaro bakorana. Ati leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi kubishyiraho iherezo. Ati kuko ni ibikorwa ubona ko bigamije kugira nabi abaturage b'abanyamurenge kandi hashingiwe ku moko. Ishyaka rya MRDP twirwaneho. Yego. Riramagana bikomeye ibitero bikomeza kugabwa n'ihuriro rya leta. Ati kandi ishyaka rya twirwaneho rirahamagarira abari bo bose ko basaba iyi leta kureka ubushotoranyi ndetse n'ubwicanyi bw'indengakamere kuko abaturage bose birakomeje kuhasiga ubuzima. Ati ndetse hakaba n'ibibazo bitandukanye byo kuva mu byabo ndetse no kubangamirwa k'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ishyaka MRDP twirwaneho rizakomeza gufata ingamba za ngombwa zo kwirinda no kurengera abaturage hakurikijwe amategeko nk'uko babivuga. Ikindi kandi turinda abaturage kuba bakorera jenoside nk'uko babona aricyo kigamijwe. Ati bakomeza guteza imbere uburenganzira bw'ibanze. Niryo tangazo basohoye niko rivuga. Ya vise ikigaragara ku munsi w'ejo imurenge hiriwe ibitero bikomeye cyane pe. Burya hari ibitero biba tukabona ntago basohoye itangazo, ariko kenshi iyo basohoye itangazo nuko ibyo bitero biba bikaze cyane biba byabereye aho hantu vise. Bigaragare ko ejo rero imurenge byari bindi. Ntabwo ari imurenge gusa kuko Nord Kivu ndetse na Sud Kivu harimo ibitero bikomeye ibikorwa n'ingabo za leta kandi bigakorwa noneho mu buryo bwahinduye isura kuko ntabwo bagikoresha abasirikare bo ku butaka ahubwo bakoresha intwaro zo mu kirere, indege z'intambara ndetse zimwe zigira abapilote n'izitagira abapilote zizwi ku izina rya drone. Ibyo rero bikaba bikwereka yuko intambara yahinduye isura. Icyo ari cyo cyose uteretse bwakisha ubona ko iby'ibiganiro bwabonye ko nta kizavamo. Yego. Bahitamo rero gushyira imbere imirwano ndetse ariko bagahindura uburyo kuko babonaga gukoresha abasirikare bo ku butaka batabihaho umusaruro wifuza. Ukabona bari gufata abaturage gufata ndetse n'abo bahanganye bose barabafashe kimwe. Ariyo mpamvu ubona bakoresha ubu buryo bwo kurasa bakoresheje indege. Ya ubwo nyine ni by'iyi mirwano turaza gukomeza kumva uburyo cyitwirwano yabyitwayemo mu by'ukuri. Hanyuma vise wanyemera tugasa n'abasimbukira gato cyane ku gihugu cy'abaturanyi b'iki gihugu cy'u Burundi cya Kongo. Ubwo ni abarundi, aho abasirikare b'abarundi bakomeje kugenda bacika rwose ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Nawe uramenya ngo barahunga iki, nubwo abenshi bavuga bati barahunga kuko barahunga iyi ntambara yishyizemo ari kurwana muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko burya Vincent, abasirikare bafite amapeti nk'aya ngaya bashobora kuba hari n'ibindi bahunga tutaramenya. Ndagira ngo iyi nkuru tubanze nayo tuyinjiremo neza cyane.
amakuru tubona nuko icyo bahunga ari kwanga kujya mu mirwano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine nibyo bivugwa kubera yuko hamaze igihe umwuka mubi ukomeje gututumba mu gisirikare cy'u Burundi nk'uko bivugwa nubwo abayobozi baterura ngo babivuge yenda cyangwa babigaragaze ariko guhera za 2023 ubwo perezida wa Ndashimiye nyine yagiranaga amasezerano n'ubutegetsi bwa Kinshasa yo kohereza abarwanyi biwe cyangwa abasirikare biwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba guhangana n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Abasirikare benshi batangiye kugira ubwoba kubera ibyo babonye bahageze, ntabwo bari biteze yuko abarwanyi ba M23 babasha kubakura muri za teritwari za Masisi mu majyaruguru mu bice byinshi bitandukanye. Ibyo byatumye bagira ubwoba, bagize ubwoba bituma no mu gisirikare batangira kuvukamo uruntu kubera amabwiriza bagendaga bahabwa. Yego. Uko kuyakurikiza bakabona barashyira ubuzima bwabo mu kaga. Bagiye tubona ibyemezo bitandukanye perezida yagiye afatira abasirikare bagiye bata urugamba bagasubira mu gihugu cy'u Burundi. Aho abofisiye barenga 30 bagiye batoroka, wagiye ubibona. Umukuru w'igihugu ntabyishimire, bakabafunga, abandi bagahura n'ibibazo kongera akabasubizayo. Abo bafisiye rero hari abo twamaze kumenyera amazina bagera mu 9, harimo abakoroneri 9 ndetse n'abandi batandukanye bose hamwe bakaba 14. Twe twabaraga burya ejo twibariraga babandi baturutse muri hariya muri za ubwo twavuga ko ni muri Burusiya, hari n'abandi baturutse benshi cyane. Ubwo se abantu bura ntago bagiye kuzagira gutya bakihuza bakabirandura uyu mugabo nareba nabi. Cyane n'igitekerezo ntabwo gishoboka niba umuntu yaratorotse akajya hanze, ntabwo waheri ku muntu ukoreye hanze y'igihugu. Ariko rega buriya umenye ko nk'aba baba bacitse bari kumwe bafite umugambi runaka babicayo. Oya, ntabwo abo yohereza muri Kongo bari ku bushobozi bwo kumuhirika. Reka dukomeze twikomereza inkuru. Harimo abakoroneri bagera mu 9, harimo bita koroneri Nizigiyimana Pierre Karaveri. Yego. Akabamo bita Lieutenant Colonel Barikore Alexis. Akabamo bita Lieutenant Colonel Nindereye Angelus. Yego. Akabamo bita Lieutenant Colonel Nkurunziza Willy. Akabamo bita Lieutenant Colonel Habarugira Diomede. Yego. Lieutenant Colonel Ndikumagende Apollinaire. Yego. Lieutenant Colonel Nahimana Daprose. Yego. Lieutenant Colonel Ndayishimiye Jean Baptiste na Lieutenant Colonel Hatungimana Philibert. Aba rero ntabagaragaye yuko baturutse. Ariko ibiro bya perezida w'u Burundi bigaragaza ko muri abo shiriye bo ku rwego rwa koroneri ngo wanyuma yakuwe mu gisirikare cy'igihugu kubera gutoroka ari Lieutenant Colonel Nindereye Angelus. Yego. Bakaba batinye yakuwe mu gisirikare, bakagaragaza n'ipeti yari afite ko ryiwe nyine n'ubundi yabaye demobilize, bakagaragaza na nimero yari afite mu gisirikare, bakaba yari afite S0813. Bakavuga yuko ngo yakuwe ku rutonde rw'abasirikare b'u Burundi ku itariki 11 z'ukwezi kwa 8 2025. Muri rero muri aba ngaba bakaba bati Colonel Nizigiyimana Pierre Karaveri nawe yakuwe ku rutonde rw'igisirikare cya Repubulika y'u Burundi ku itariki 8 z'ukwa 2025. Bakagaragaza n'ipeti bakagaragaza na nimero yari afite ko yari afite nimero SS0274. Yego. Ariko byose bakabikora mu kwerekana yuko bataturutse ariko bakuwe ku rutonde ari uko bavuze nyine kubera baturutse. Abo uciye bakuru harimo n'abafite amapeti y'amajoro. Bakunda ku rutonde rw'abasirikare b'Abarundi bazira gutoroka, harimo bita majoro Nyengurutse Eraste. Ku rutonde kuri 21/2025. Akaba bita majoro Nyeshimana Edigerime. Nayo mu kwezi kwa 2024. Abo bita majoro Ndize Iridefonsi. Abo bita majoro Naka Banyurerike. Yego. Nabo bita majoro Nungwa nayo Alphonse nawe
wakuwe ku rutonde muri 2023 kubera yuko atamubonaga mu gisirikare. Hakaba hari n'abandi basirikare benshi bafite ipeti rya kapiteni nabo baturutse igisirikare cy'u Burundi, twavuga bagera muri 13. Yego. Bakavuga rero ati hari abandi nabo bafite irya liyetena bagera muri 4 nabo baturutse. Urumva ko ni ibibazo bituruka ku bibazo bagenzi babo bagiye bahura nabyo kandi babireba, bakavuga ati ntabwo twakomeza kujya muri bino bibazo kandi tubireba, dukwiye kuva mu nzira. Avise none iki gitutu barimo baragiterwa n'iki? Iki gitutu kizi cyahanga rwose ngo ko igisirikare cy'u Burundi kirakomeza kuba ku gitutu hano muri Uvira. Iki gitutu bari kugiterwa n'iki mu by'ukuri? Urebye ingabo z'uburundi nyine ziri mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo kubera ari nyinshi cyane ziri mu mujyi wa Uvira. Urabona yaba ari ingabo z'uburundi, yaba ari wazarendo, yaba ari umutwe wa FDLR, yego, bari mu muteguro wo guhangana na M23. M23 ishobora kubatera se cyangwa nabo bakaba bayitera, cyangwa bakarwana basubiza inyuma ibitero bya M23. Bikugaragariza yuko yaba M23 ntabwo iryamye, yego, babona yuko yitegura mu buryo butandukanye, yaba mu buryo bwo gutoza abarwanyi baca, yaba ari uburyo bwo gushaka abarwanyi bandi ifite nabo ikaba ubundi bumenyi ikoresha cya kibuga cya kigo cyabo cya gisirikare kiri mu Mangabo. Ukabona ibyo rero byonyine biratuma ihuriro zirwana ku butegetsi bwa Kinshasa rigira ubwoba. Rero bakabona ejo bundi ndibuka ko ari ku itariki 10 yego, rero bigatuma nabyo bagira panike, bakavuga bati batoye abasirikare benshi, barimo abo twakoranye, barimo abazi strategy dukoresha, barimo abazi uburyo dutega ambushi, bakabona nyine ibyo byose birabatera ubwoba. Bari ijambo Sultan Makenga ubundi yavuze, yaravuze ati twebwe rwose nta kintu kitrajina nuko dufata imijyi ya Karemi tugafata Tanganyika ndetse n'ibindi bice. Atugenzwa neza ugasanga ntabwo M23 ishobora gufata Karemi cyangwa Karemi muri Tanganyika itarafata umujyi wa Uvira kuko ntabwo byayishobokera. Yego, ibyo rero bakumva ibyo Makenga avuga bikabatera panike. Iyo panike rero ntabwo nyine ituma bava ku gitutu bakomeza bagira igitutu, bakareba ukuntu wazarenda n'ibinashwana na FARDC, bakareba uko mirwanire ya FARDC imeze, uburyo rimwe na rimwe M23 bacanye umuriro wa FARDC batenguha, noneho bigatuma ibyo byose bitera panike ndetse n'igitutu kuri. Aha, reka rero tuze kureba uko bizarangira, gusa ariko ukabona ko vise bitewe n'amatangazo cyangwa se na bwa butumwa Sylvain Kenge Obomsa aherutse gutanga, biragaragara rwose ko abasirikare mu by'ukuri benshi bavuga bati birashoboka cyane kuba babasirikare 7,000 bashobora kuba baba joininga cyangwa se babafasha, bitewe nuko nyine ngo hari gushyirwa amafaranga menshi cyane. Amakuru nagiye menya rwose ngo nuko hari gushyira amafaranga menshi cyane kuri abasirikare igihe imitutu yabo bazihindukirije bakazirashisha uwo bita umwanzi. Aha ndavuga M23 vise ngo bashyizeho ikintu cyitwa ifaranga, my friend, ifaranga rikomeye cyane. Ibi ntabwo ari bishyashya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, no muri M23 ntabwo byari baye bishyashya. Kuba abasirikare bava mu mutwe witwaje intwaro bakarasa bene wabo, ariko na hano ejo bundi hano muri za Uvira se, hano muri Sud Kivu, muri za Kabare ntibyabaye, wa muzarendo ntiyageze nyuma agahita dekarara ngo yahafashe. Ntabwo ari ikintu gishyashya rero muri M23, ntabwo ari cyo washakira mu ibi byo muri 25 cyangwa 24. Utakire mu mateka ya M23. Ushakira amateka ya M23 uburyo yagiye icikamo ibice, uburyo bagiye basubiranamo, bamwe bagahungira mu Bugande, abandi bagahungira mu Rwanda, abandi bakaguma muri Kongo. Ibyo byose bikwereka yuko M23 mu gihe itakontorora mu basirikare bashyashya igenda ayirokirita bavuye muri FARDC, yego, igakontorora mu buryo buhoraho, ari uburyo bwo kwisenya nk'uko yaba ibonye kurenza uko bwaba ari uburyo bwo kuba
yabasha kubateza imbere. Kubera ko hari n'amakuru yikoraho ubushakashatsi nabonye yego avuga yuko bamwe mu ba M23 bari mu gisirikare kandi bari bamenyereye tere ko baba baragiye muri polisi akaba ariho bacunga ino migi ya Bukavu ndetse n'indi migi itandukanye ya Goma n'utundi dusantere ko bohereza ku rugamba bari abashasha. Ntabwo ndayakoraho ubushakashatsi ngo mburangize ariko biravugwa abari basanzwe bakomeye ngo bashobora ngo biravugwa ko bashobora kuba baragiye muri polisi ko aribo bari gucunga imigi ko batakiri ku rugamba noneho akaba abari ku rugamba ari aba bagiye bava muri Wazalendo, bagiye bava muri polisi ya Kongo, bagiye bava no muri FARDC. Yego ibyo nabyo bikaba rero byatuma bacika intege bakaba byaba bibi kubera yuko nk'uko babivuga biramutse bibaye aribyo koko bagafata abaye mu 23 bari basanzwe bazwi ku izina ry'intare za Sarambwe akaba kagenda bakajya muri polisi noneho abandi bagasigara aribo bari ku rugamba. Yego yazarangira rero ibyo Sylvain Kenga babwira aribyo bumvise bakibona bari guhangana nabo batoje. Aha reka twigarukire no Vincent amakuru ni menshi cyane twihute twirebere muri Mwenga muri teritwari ya Mwenga irahana neza imbibi na teritwari ya Uvira ngo abantu batatu bishwe mu gitero cya Gabgen muri centre ya Mwenga mwijoro. Ndagira ngo iyi nkuru ariyo duhita twinjiramo turi hano tukiri hano muri Sud Kivu. Ibyo ni ibitero byagabwe muri centre ya Mwenga ni muri quartier bita Karore muri groupement ya Bamurinda. Yego Wazalendo na FARDC basubiranyemo nyine cyane kuko urabizi ko hari ibyo bari gupfa badahurizaho yaba ari abayobozi bari kuyobora iyi region militaire ya 3366. Yego hari ibyo bagenda badahurizaho ibyo rero bigenda bituma batwana. Aha rero mw'iyi groupement ya Bamurinda barashwanye FARDC na Wazalendo bashwanye noneho bararasana birangira hapfuyemo abantu batatu hagira n'abandi benshi bakomereka ariko nyuma yaho byaje gusubira mu buryo barongera basa n'abumvikana ariko mu buryo budafatika n'ubundi. Iyo Wazalendo ngo ntago ishaka ko uyu muyobozi yoboye ingabo ziri hano za Congo FARDC ngo ntago bamushaka hariya birasa naho nabo bashaka kumugira nka gasita kuko ngo barashaka ko ngo bamusimbura bashaka ngo bamusimbuza bakazana undi. Uyoboye region militaire ndetse na Ngoma na Fakama ntabwo bamushaka kuko ari byo bamushinja. Ubwo na nyine harimo ibibazo ku mpande zombi. Ubwo rero ni iyo mpamvu buranyamukuru bwatumye bagira gutya rwose barahangana bararasana ivumbi ratumuka. Harimo impamvu nyinshi. Impamvu ya mbere ntabwo ari uko batamushaka. Impamvu ya mbere nuko aba basirikare cyangwa niba ari abasirikare ariko twabita cyangwa izi nyeshyamba sinzi uko twabaye izina ribakuyemo muri Wazalendo benshi ntabwo bafite formation militaire ihagije ikibazo kiri muri discipline yabo rero discipline ikapegitinga n'ibindi byemezo bindi kubera ko ubundi umusirikare aho yaba akagera ntabwo akwiye kuba atubahiriza icyemezo cy'umuyoboro. Icyemezo cy'umuyoboro kiba ari itegeko kuko muri mu gisirikare baravuga ngo exercice avant le discuter gushyira mu bikorwa mbere yo kujya impaka. Niyo mpamvu rero icyo bagakwiye kuba bakora cyose bakwiye kuba bumva amabwiriza bahabwa aho kugira ngo bajye kujya impaka ariko kubera discipline militaire yabo ari nkeya cyane ko batatorwa mu buryo bufatika. Ibyo rero bigatuma bagira ibibazo bitandukanye byo kwisanga bakora bitandukanye n'ibyo bakwiye kuba bakora. Twigire muri Warikare Vice Warikare umutwe wa M23 urashinjwa kwica abasivili bagera kuri 25 ubarashe mu shamba rya ngo ni Chanjikiro. Ishamba ngo yicemo ngo abasivili bagera kuri 25 ni ibyo iri gushinjwa. Ndagira ngo iyi nkuru no tuyinjiremo. Nibyo muri Warikare M23 yashinzwe kwica abasivili bagera muri 25. Kavuga yuko rero yabishe ibarashe
ko yarashe umudugudu batuyemo ikawutwika wose ukarangira. Ni umudugudu bita uherereye nyine hari n'ishyamba bita Cyanzikilo. Akaba ari ko abaturage rero bari batuye muri karite bita Panamurema M23 yahatwitse. Umwe mu bayobozi rero ba bino bice bitwa Lavi Cangwi akaba yaremeje amakuru akavuga ko ibi byabaye kandi asaba leta ko yakora ibishoboka byose kugira ngo aba barwanyi ba M23 bakurwe mwatu mu duce. Ariko ku rundi ruhande Nyamabanga uhoraho wa M23 wa AFM M23 Benjamin Mbonimpa yego apote urukuta rubakihakanya n'amakuru bavuga yuko atari byo ko kino gice kitarimo abasirikare ba M23 ko aho ko M23 iri kuraswaho n'ingabo za leta mu bice byabizwe noneho bakanayica abaturage. Yego bati mwene murimo muraturasa mukatwica mukabati twisha abaturage iyo hirya. Ariko ntabwo yigeze ahakana niba hari ibitero baba baragabye. Yego ntacyo bigeze abivugaho, nta n'ikindi yabivuzeho, yagaragazaga yuko gusa kwagenzurwa na leta. Ariko mu bice bimwe na bimwe ndetse n'amakuru yandagaragara nuko M23 n'ibice nabyo ihagera. Yego ariko yigahakana yuko atari we yabishe, ariko ntinerekane ko itigeze iharasa nk'uko babivuga. Ikigaragara cyo niba abahakontoroye nibo bagomba kubazwa ibyo ngibyo. Nese kuhagera kahava urumva ntaho bihure rwose. Ubwo ni nko kunavuga ko ukuyiharasinga cyangwa se n'ukuyibeshira, kuko buriya haramutse habaye nk'ubwicanyi hano mu mujyi wa Goma, FARDC karamuka ivuze yuko ari M23 byagora M23 kubihakana. Kubera iki? Niyiha kontorora. Rero niba hari naho FARDC ari irahakwirimo kuhakontorora, ahubwo ubwo bwicanyi barebe neza niba batari bo muri bo hatarimo ababikoze muri izi mitwe bafatikanyije. Ushaka kuvuga yuko ubwicanyi bubereye muri quartier yose umuntu akontora ari wabukoze? None ubu tuvugana aho mu nzi wawe haguyemo umuntu ntabwo ari we babibaza? Nakubazaga n'ubwicanyi bwose bubaye ni wowe wabukoza aho kontorora? Wabubaza ushinzwe kuharinda? Ntabwo ariko icyo bivuga. None hari ibitero byahabaye nibura aho hantu tuvuga ko baharwane wenda nibura barahagwa bagwa mu maruga. Barwaniraga nyine nibyo bivugwa yuko habaye ibitero. Habaye ibitero kandi umva Mbonimpa yahakanye ko batarahagera. Ntabwo Mbonimpa yigeze ahakana niba batari bahagera cyangwa bataraharashe. Waravuga gusa ngo hakontororwa nande. Ntabwo ari igisubizo gifatika kivuga yuko batakontorora. None nyine hakontororwa nande? Ahangaha kino gice muri karite ya Banamurema amakuru avuga yuko hasangiwe n'ibice bibiri. Igice cya M23 ndetse n'igice cya leta. Ariko ntabwo byemeza ko yaba ari FARDC ariyo yaba yabarashe cyangwa M23. Kubera yuko buri ruhande urebye ibera mu imirwano yaba ari M23 ari abantu bishwe mu gice M23 kontorora. Nta munsi n'umwe iravuga yuko ari abarwanyi babo cyangwa abandi babishivuga ko ari leta yabishe. Yego kuko ndabibona yavuga muri Goma na Goma centre uko ari leta yabishe. Ubona rero ari uburyo bukorwa M23 igashira ibibahereye mu bice bakontorora ikavuga leta ko ariyo yabigizemo uruhare, ibereye mu gice leta ikontorora nayo ikavuga ko ari M23 yabigizemo uruhare yabishe. Ubona ko ibyo bakora ari ugushinganya ikintu buriya cyatanga amakuru mu buryo bufatika riba ari iperereza ryigenga. Yego niryo riba ryatanga amakuru, naho kuba wakizira ibyo M23 yavuze byagutura mu mutego. Yego kuba wakizira ibyo leta yavuze byagutera mu mutego. Impande zombi kwizera ibyo zavuze utakoze verification ifatika wagwa mu mutego wa propaganda, kubera yuko urabizi yuko bombi bari mu mirwano. Nta n'umwe ushobora kuvuga icyiza ku rundi ruhande. Yego ntabwo wabitekereza yuko rero M23 izashinga ubwicanyi ibwemere. Ntabwo wavuga yuko leta izashinga ubwicanyi ibwemere. Icyo ari cyo cyose buri ruhande rwashinja urundi. Icyo bisaba ni ugukora iperereza ryigenga ugacukumbura
ukagera kuri tere ukamenya ibyabaye, icyo nicyo gifatika. Kandi ndizeza abakunzi bacu ko mu minsi iza turaza kujya kubikora, tukagera kuri tere hose tukajya tubikora kugira ngo tubahe amakuru twakoreye n'ubushakashatsi ku buryo bwimbitse. Visi, reka dusimbukire ahantu bita Ibeni, aho abantu 11 bishwe mu gitero cya ADF. ADF ikomeje kugenda yivugana abantu, buryo uteranyije nko mu kwezi abo iba imaze kwica, wabona ari abaturage benshi mu by'ukuri bazira uyu mutwe wa ADF. Nyamara hariya hari ikiswe ngo no operation Shuja ya FARDC na EPDF, ariko byaranze. Deni byiza bikomeje kuba byinshi, nta munsi w'ubusa abaturage bataguye mu bitero bikorwa n'uyu mutwe w'iterabwoba wa ADF. Ibi ni byabereye muri lokalite bita Sabu ndetse na lokalite bita Wesa. Ubwicanyi nyine bukaba bwarabaye n'ibi bice bigenzurwa na Wazalendo nk'uko amakuru abivuga. Yego. Ariko yaba ari Wazalendo yaba ari ubuyobozi bwa leta ntacyo bwigeze bubikoraho, bwaratuje ahubwo abaturage bakomeza kwicwa. Umuryango rero utegamiye kuri leta bita ucuka utabaza inzego za leta ati nimugire icyo mukora kugira ngo mudukize ubwicanyi bukomeza gukorwa. Rero gukomeza kurera amaboko mutuma imitwe yitwaje intwaro ikomeza kutumara. Yego. Ariko mu bitandukanye nyine abaturage batuye muri Beni nabo bashinjwa yuko bagira uruhare mu gufatikanya n'uyu mutwe wa ADF no kuwubika. Baba bahisha kuba babafasha kubona ibyo bakenera, bigatuma ubwicanyi burushaho kwiyongera. Ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo gikomeye cyane rwose kuri uyu mutwe wa ADF onaru. Hanyuma reka twereke tujye kuri iyi nkuru ivuga ko ngo Augustin Kabuya yasezeranije Tshisekedi kwiyunga na mugenzi we no kuzana ubwiyunge mu ishyaka rya UPDS. Rero ni rya shaka ni UDPS ndavuga UDPS, ntabwo mvuze UPDF, mvuze UDPS. Ndagira ngo iyi nkuru ariyo twinjiraho sasa. Ni byabaye nyuma yuko Tshisekedi ahuje secrétaire général wa UDPS, ishyaka riri ku butegetsi nyine bwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Ndetse akamuhuza n'umunyamabanga wungirije, bari bamaze iminsi nyine batuvuga rumwe. Yego. Na Augustin Kabuya ni ubundi w'iri shyaka, hakaba n'undi nawe wari wungirije n'ino shyaka bita Deo Bizubu Balona. Bari bamaze iminsi rero bafitanye ibibazo hagati yabo bombi ku buryo batacana guhaka. Hakaba hari igice kimwe cyari gishyigikiye Augustin Kabuya, hakaba hari n'ikindi gice cyari gishyigikiye uyu sekreteri bita Deo Bizubu Balona. Byakomeje gutera amakimbirane rero mw'iri shyaka riri ku butegetsi, ariko kizakeneza gufata icyemezo cyo kubahuza ndetse n'abandi bayobozi bo muri Union Sacré. Yego. Amaze kubahuza rero Augustin Kabuya yagiye ku rukuta rwa Facebook, kuri page ya Facebook yandika ko ashimishijwe no kuba bahuye kandi ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge bwongere bugaruke mu ishyaka. Avuga yuko akora ibishoboka byose bakongera akabana na mugenzi we neza, kandi ko ibiganiro bakoranye bahujwe na perezida bizatanga umusaruro kandi bizagira icyo bigeraho. Kadutegereze rero turebe koko icyo yasezeranyije Tshisekedi kizagira ingaruka nziza nk'uko yabivuze nyine kuri wa gatandatu kuko niho bahuje. Reka turebe bizavamo muri icyizere y'ijambo yavuze. Vise, mu Rwanda bimeze bite? Tusimushyira tugezeho update. Mu Rwanda haravugwa byinshi byaterwa n'ibyo ushaka kumenya. Hari amarushanwa y'amagare arahari ku rwego rw'isi. Yego. Ahitabiriye ibihugu byinshi cyane mu mujyi wa Kigali n'uburyohe. Hari imyidagaduro wo kunda siporo, abizi ko na Rayon Sports yakiniye. Ariko hari n'ingendo perezida wa Repubulika ari kugenda akora mu bihugu bitandukanye, nk'aho ejo yari ari mu gihugu cya Azerbaijan. Yego. Umurwa mukuru wacu witwa Baku, aho yahuye n'ubuyobozi bukuru bw'iki gihugu.
akaba yarakiriwe n'uwo bita Intama Rive uyobora iki gihugu mu biro byiwe biherereye aho bita Zuguruba. Ku guhura rero kwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda ndetse na perezida w'iki gihugu cya Azerbaijan byatumye u Rwanda ndetse n'iki gihugu basinyana amasezerano y'imikoranire mu nzego eshanu, ziri mu buhinzi, ziri mu burezi, ziri mu bwikorezi mu kirere, ubucuruzi ndetse n'imitangire ya serivisi mu nzego z'ubuyobozi. Amasezerano akaba yarashyizweho umukono i Baku kuri uyu wa gatandatu. Yego. Hagarariye perezida wa Repubulika ndetse y'u Rwanda ndetse na mugenzi wa Azerbaijan. Bakaba barasinya amasezerano atandukanye ndetse na James Kabarebe bakaba yari yamuherekeje. N'abandi bayobozi batandukanye mu Rwanda bakaba bari bagiye bamuherekeza kugira ngo n'amasezerano abashe gusinywa. Aha, nguko rero uko ibintu bimeze twakwerekeza kuri iyi nkuru ivuga USA ko yitambitse umwanzuro wa Loni usaba Isirayeli guhagarika intambara kuri Gaza. Ndagira ngo iyi nkuru tuyigarukeho. Iyi nkuru tugezeho ku mugoroba. Yego. Iravuga yuko Amerika nyine itambitse umwanzuro wa Loni usaba yuko Israel yahagarika intambara muri Gaza. Ni amatora yabaye kuri uyu wa kane w'iki cyumweru kirangiye, yabaye hasigaye iminsi mike ngo habe inama ngarukamwaka y'abayobozi b'isi mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye, aho Gaza izaba ingingo nyamukuru kandi biteganyijwe ko ibihe bikomeye by'inshuti za Amerika nyine bizagaragarira hano. Niba bazemera n'igihugu cya Palestine kiko cyigenga. Ibi rero byose byagiye biza mu mugambi wo kugira ngo iki gihugu cya Isirayeli gikomeze gikora intambara, ariko ubona ko kinabangamiye uyu mugambi wo kugira ngo Palestine itabe igihugu cyigenga. Kubera yuko umwanzuro w'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye ku wa kane wasabaga ko intambara ibera muri Gaza nyine ihagarikwa. Yego. Kandi mu buryo bw'uruze kandi bwa burundu hakarekurwa imbabazi zagiye zifatwa na Hamasi ndetse n'izafatwa na Isirayeli. Amerika rero witambitse uyu mwanzuro. Upapuro ko ari nko ku nshuro ya gatandatu biba. Yego. Ibihugu bigize akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi uko ari 14 byatoye bishyigikira umushinga w'umwanzuro wasabye yuko Isirayeli yakuraho imbogamizi zose zituma ubutabazi ku banyepalestine butabageraho. Aho miliyoni 2 zirenga z'abaturage baba muri Gaza bakaba bafite ibibazo. Yego. Amerika yavuze yuko rero umwanzuro utamaganye mu by'ukuri ko ari umwanzuro udakwiye. Yego. Yuko ngo ntabwo wamaganye Hamas cyangwa ngo wemere uburenganzira bwa Israel bwo kwirwanaho nk'uko yabivuze. Mbere yo gutora rero witwa Morgan Ortagus ni umujyanama mukuru muri politike muri Amerika. Ndetse ko kurwanya umwanzuro kwa Amerika ngo bidatungurana. Yego. Ariko ntabwo wamaganye Hamas cyangwa ngo wemere uburenganzira bwa Israel bwo kwirwanaho. Kandi uremeza mu buryo butari bwo inkuru z'ibinyoma zifasha Hamas. Ibyo ngibyo ukabona ari uburyo bwo kugira ngo Palestine itemerwa, wabona ko ari cyo bagamije. Riyad Mansour ambasaderi wa Palestine muri Loni yatangaje ko atishimiye veto ya Amerika. Mansour avuga ko ashobora kumva ari uburakari no gucika intege ndetse no gutenguha ko abaturage ba Palestine bashobora kuba barebwa n'inama y'akanama gashinzwe umutekano ku isi. Ko yizera ko hari ubufasha buzava mu zindi nzozi kandi ko bafite n'inzozi babona ko zaba mbi mu gihe Amerika yakomeje gufata bino byemezo. Byose biraba mu gihe n'ubundi hateganyijwe yuko perezida wa Palestine ashobora kuzageza ijambo ku bazitabira inama muri UN. Yego. Ariko byose bikaba nyine mu gihe n'ubundi aba banya-Israel batifuza yuko bakumva ko habaho igihugu bita Palestine.
Vise urakoze cyane rero ndumva rwose niba nta kindi twakurekura tukagushimira cyane tukaza gusubira mu yandi masaha ari imbere muri wa mwanya wa update time. Inshallah usiye. Yes, bakunzi ba Eugene Official rero rwose nuko nguko ibintu bihagaze, update zacu zo muri iki gitondo nuko zihagaze. Mwumvishe ko mu bice bya hano imurenge imirwano ku munsi w'ejo yiriwe yaciye ibintu nkuko twirwano yashyize hanze itangazo gusa, ariko ikidasanzwe nuko abasirikare bakuru rwose b'iki gihugu cy'u Burundi barimo baragenda batoroka bagatoroka igihugu mu rwego rwo guhunga iyi ntambara ikomeje guhuza M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC ndetse n'iki gisirikare cy'u Burundi cyamaze kuba kibyinjiramo. Akaba ariyo mpamvu rero nyamukuru ubona ko izi ngabo ziri guhunga mu rwego rwo kugira ngo batazohereza mu rugamba hariya mu gihugu cy'u Burundi. Kenshi akabatise turwanira iki wakireba kuko ukakibura. Niyo mpamvu rero nyamukuru itera ibyo byose nkuko twagiye tubibona, nkuko ndetse we n'abasesenguzi bagiye batandukanye bagenda babivuga. Reka rero tubashimire cyane mwebwe twabanye kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma. Tubabwire ko rwose andi makuru arakagaruka cyangwa se turi buze kugenda tuyabagezaho masaha ari imbere. Mukomeze munogerwa na gahunda zacu, birashoboka kuba udukurikira utarakanda subscribe cyangwa se sabone, bikore nonaha ukane no kunzogera kugira ngo tuzajye tubana cyangwa tuzajye ubona amakuru ibiganiro bikihagera. Ariko ku rundi ruhande mwebwe mwabikoze ni munyemerere muhite mukanda like ndetse muna sharing izi nkuru cyangwa se inkuru yacu kugira ngo gahunda dukomeze kugenda twagura umuyoboro wacu, umuyoboro wanyu ubagezaho amakuru ndetse yewe akomeye cyane yizewe utasanga ahandi. Turabakunda cyane. Ciao.